leyo serious ngakhona ngiyabona ukuthi ngathi bakusukelile nawo kunenye indoda bengikhuluma nayo ngithi bakusukelile wena yathi abangisukelile wena ngathi abakusukelanga bakusukelile angisukelile ngizobuya ukuthi abalami lengiphethe kabi njengoba ungiboya namhlanje kuyi-15 ngiphume ngiyi-14 ngiyi-15 ngeze ema-ofisi athi ngizake ngifonele ijele emavimbela ngizwe ukuthi bakukhiphe kanjani ijele ngoba wena uneparula bekumele bakulethe la kithi ema-ofisini angibiza after 2 minutes athi sengibafonela abantu bathi bayeza amavimbela bazokulanda nelungisa i-paperwork ngithi mina mambatsane bayilungisa nobani i-paperwork nami ngoba i-paperwork ikubo ngoba ngiyabona ukuthi vele sebafuna ukuyongivalela hayi ngoba mina ngibalekanga ijele ngahlala hayi vele ngijump isikontiri ngize kubo yebo ngiyabazi labantu be-EST from ejele uPJ nomunye abathi umsehla indoda kaSishili ngimazi ukhola ngalisection lo munye usidudla bebayi3 angimazi igama lakhe indoda kwenzekeni ngibatshela liwe kwenzeke ngakhona ngiphume ngakhona ejele ala lo mfana sendlini ngimthimbi ngicela ningikhampeni girlfriend yami ngiyoshiya le phone nale mali yona i-EST yebo EST yeah iyangikha isiboshwa mara basakuyeka ungena uyi1 endlini yebo okay ngehla nale bag engiphume nayo ekhaya engilo inamabhijami nenki bayangiyeka bangibuza ukuthi ibag uyisaphi ngapha babhizi nama WhatsApp kanti ba WhatsAppana ni hello prism la ngokubona kwami kushuthi bona bebafuna ukuthi ngibaleke mina kuzokwazi ukuthi kucine le flop laba balenzile mama kulanda sekuyichase ngiyathola aphume lo muntu besimlindile uphuma uphethe ama-apula asinika ama-1 ama-apula ayi mina ngisaba ukulidla le-apula ngithi hayi so maye bayaphikisana e-ofisini atshelile ngiphoyisa abadudlasi athi hayi thatha lo muntu umfake e-reception bangithathe sengiyavalile e-reception hayi ngihlale ngithi hayi mina into zejela ngizigcoki ngikahle kahle ngiboshelweni la ngenzeni mina la uqedile isigwebo sakho ya hawu thola ukuthi umuntu ungena alimale abantu bayafa zifihle into zakhona ngikhuluma ngeimokolo zalapha because masohleli kanje kuyakhulunywa hayi baningi lela jele kahle kahle li-corrupt alikho right motapi file kunabantu kumele ngabe dala baphuma babanjezelwe imotapi yali abanye bayagula khona lapho nje kunabantu abanama-case amaningi andlula nalawo wami futhi ngaphakathi kwayela jele into yasejele i-cult chief lapha abanokuvala bangakungena bakugqishe bakuvalela kulokwaziwa akekho umuntu ozwenza fokol because akho umuntu ongangena ngaphandle kwabo so it's either yiba bazoshisana babodwa ukuze babophana but if bamdibi munye akunanto ongayiwina ehlangana laba bantu bayabracketana bangikhipha ngegate ngiphuma ngigcoka impahla zami banginikeza i-pass out banginika ne-40 rand yokukhwela ngoba ngihlala e-Division take me 2 days before niyorobha kwenzakaleni no sahlanganisa nama-auto amazimbabwe saya khona laphana ngoba lapha besesitsheli ukuthi kunemali kuzohola ilanga sahlanganisa-ke saya khona lapha ney'moto safika vele sayithatha imali mase ngiphuma mina ngiyongena ekarini kodwa ukuthi sekuyadutshulwa into ezinjalo lo wekari wabaleka ngasala kanjalo mase sengiyaboshwa mangithi ngiyamka lapha ngapha bowuqala ukuhlangana nento ethi inkunzi or itayela zakho vele ngoba boyenza kancane bowuqala ukwenza into ehroti ngale no bengicala ukwenza into ehroti ngalena mina bengumuntu oyikari kahle thothi ithulusi beliphelele belingashoti igari benisha phansi lento ifana nethini kanjalo ishuthi sayingena phakathi sayingena phakathi baqeda ukuyishiya basabahoyela bomagogo safike sathatha lelo box so whether thina siyazwana sizwane vele asikho ku romantic relationship ngazi kahle mina futhi ngiyinkinga eyangempela vele babacabanga bathi skima roro dumela kihloko honesty bamkhawathe mina ngoba mina ngihambe ngokuthi ngilandele umthetho njengoba ngingaphansi komthetho mara umthetho uphule umthetho